se na znanje da svi koji bi u paradu da nam dođu, evo baš tu sad i ovaj tren. Svi pod mus na Cufus. Vrlo svečano mi je čast i zadovoljstvo svečano otvoriti The Cufus! Dobar dan, Prada, protječe u najboljem redu, svi su veseli i nije vruće uopće. Nalazimo se na glavnom gradskom trgu u Samoboru gdje je prije nekih sat i pol počeo prvi cirkuski ulični festival u Samoboru, takozvani Cufus. Je može predstava sad? Kakav nam je dan, mislim, vedar i nasmijan, jel da? I uživamo gledati ove žonglere i ulične igrače i kako oni vele idiote. U svakom slučaju ulični zabavljači su stvarno zabavljači, okej. Super je, ne znam baš da bi ja to mogla, super je, izvrsno je. Sigurno bi trebalo više toga. Za djecu je to stvarno nešto super. Oduševljeni su. Pa evo, sviđa nam se. Bilo bi dobro da je češće ovakvo događanje, ne samo u Samoboru, već i u Zagrebu.
drugi dio. I to je to. Za iduću točku treba mi jednog volontera cirkusa. Fantastično, evo ga! Dobar dan, ja sam Jan Matović, imam 10 godina i evo ga sad učim baratati svojim štapovima. Dobro mi ide za početak, mogu reći. Učim žonglirat, učim se baviti stvarima i možda kada odrastim isto budem žongler.